соли нав ҷоиз аст ё не конкретно? соли наве ки дар ӯ ташкилӣ набошад, соли наве ки дар ӯ рост накунӣ, яда панҷотина назанӣ, ин соли нав конечно нодуруст аст. به الله مسخرگی میکنی، به آیات الله مسخرگی میکنی، به رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم، به شاعر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی. همین ناس جایز است. دارد ضروری برادر درست است. بعد از ایمانت کافر شدی. به خاطر چی کافر شدی؟ به خاطر استهزاء مسخرگی. соли нава ҷашн гирифтан ҷоиз аст ё не? соли наве ки дар ӯ ташкилӣ набошад, соли наве ки дар ӯ яда шиша набошад, соли наве ки дар ӯ рост накунӣ, яда панҷотина назанӣ, ин соли нав конечно нодуруст аст. дар соли нав бояд ташкилӣ намоӣ, яду шишаак бояд накриват кунӣ, яду панҷотинаак бояд рост кара задан гирӣ. ин аст соли нави ҳақиқӣ. ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд, ташаккури зиёд. миннатдори худро баён мекунам. ба фикр ки шумо ба саволҳои худ ҷавоб гирифтед. шайх, бо ма як саволи дигаре дорам. бале, ҳамин анақа хӯрдан ҷоиз аст ё не? арақ. арақ аслан ҷоиз нест биродар. арақ ча ҷоиз нест. чӣ хел ҷоиз аст ки дар дастархон на нон аст, на гӯшт аст, на як хӯроки серьёзный аст. чӣ хел арақро хӯрдан мумкин аст? марҳамат бикаши як гӯспанда биза. ҷоиз аст. дуруст. гӯспанд боша, гӯшт боша, дуруст аст. бисёр ҷоиз аст. бале, ҳол ҳамин нос ҷоиз аст ё не? дағат зарури бародар дуруст аст. фаҳмо раҳмати калон. ташаккури зиёд. як савол дига доштам. бале, як савол. ҳамин сигарет кашидан мумкин аст ё не? сигарет дуд, сигарет. биродар, ин гуна саволҳо аз куҷо меояд ба сари шумо? чаро ин гуна саволҳоро ба ман медиҳед? сигарет дуруст нест биродар. бале, дон аслан хоси дурустии худро дорад. бале, чаро? мумкин аст баъди як панҷотина задан мумкин аст ягон донаake кашид. ин ягон донаакеш ба хайр аст. сарам ро гарон карди биродар. магарам баъд аз барнома як пачка сигарет ёфта диҳида. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایره خوب گوش بگیره. این آیت قرآنه. ایره گوش بگیره کسانی که سر قرآن، سر دین، سر ثقافت اسلامی، سر مدارس اسلامی، سر مساجد اسلامی، سر علمای اسلامی، سر خطبای اسلامی، سر از اینا این چی میگه؟ رشخند میزنه. این آیت قرآن گوش بگیره و کسایی که رشخندی رو تایید میکنه یا آیت قرآن گوش بگیره اگر به قرآن ایمان داشته باشه. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، و اگر شما از این مردم ها با سوال بکنین، از این انسان هایی که ایگه پا را میزنن، فکایی میگن، رشخند میزنن سر الله، سر رسولش، سر ملائکه، سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، سر علمای اسلام، سر مساجد اسلامی، سر مضامین اسلامی، وقتی که سر از چی شون، وقتی که سرشان سوال بکنید لا یقولون حتما یا چی میگن؟ انما كنا نخوض و نلعب. ما ساتیری میکردیم، مذاق میکردیم، ما یک تبخوشی میکردیم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بگو برشان أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. برای شخص میگن
به الله مسخرگی میکنی، به آیات الله مسخرگی میکنی، به رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم، به شعائر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی. بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا، عذر نکنی، عذرتان قبول نمیشه. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمانت کافر شدی. به خاطر چی کافر شد؟ به خاطر استهزاء و مسخرگی. امروز چقدر مردم هستن که فکاهی‌هایی رو جور میکنن سر الله، سر رسولش. اینجا میگه آمنت بالله و فکاهی‌های یک تندور فلانی از بین میبرد، الله را تشبیه میکنه به همراه یک مخلوق و گپای میزنه که ما فکاهیش نمیتونم تکرار بکنم. بس از که کافر شده و بس از که فکاهی را گفته. بالله همه قدر ورش میگم که تو فکاهی را که میگی بالله و آیاته و رسوله و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا، من هم میگم که البته مرا کس نگویه. آیت قرآن میگه قد کفرتم بعد ایمانکم، کافر شدن بعد از چی؟ بعد از یعنی این بخصوص منافقین هم نیست، برای کسی است که ایمان داره لکن چی میکنه؟ به مسخرگی و ساتیری و فکاهیگویی تمسخر در شعائر اسلام میکنه.